icyumweru cyiza mu by'ukuri kuri mwese. Ikiganiro cy'uyu munsi cyakoze muranyihanganira kirabageraho gitinze, hanyuma bwana kubera ko nagiye ngira ibibazo byinshi cyane bya internet n'ibiki byose, so amasaha yose kiri kugereho rero ukirebe gutyo nyine nuko nguko bira bimeze, nuko nguko byagenze. Aba rero aba VIP ndabihanganisha, kano gapari nabahaye ku munsi w'ejo, mu by'ukuri kandi nabahaye ku munsi w'ejo mwibonye ko equipe ya Mamelodi Sundowns rwose nta watekerezaga ko Mamelodi yanganya n'agakipe ko mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Mamelodi ni ikipe isanzwe ikomeye cyane hariya muri Afrika y'Epfo, ntabwo yanganya n'agakipe ko hasi kandi nka kuriya ngo banganye ubusa ku busa. Ni ibintu byatunguranye, ni ibintu byadutunguye twese, cyakoze equipe zo muri Afrika kabisa ejo zadutengushye nk'aba VIP banjye rwose mbiyeseguyeho, ariko ntabwo byaduca intege bibaye nka kuriya hanyuma mukabona nacitse intege, byanga byakunda mwe mwacika intege kurushaho. So ntabwo ibintu byose byakora bigenda neza ijana ku ijana, haba hagomba kuzaho n'umunsi mubi, ahubwo tuba tugomba kumenya ngo se turareactinga gute, reaction yacu irabiyihe nyuma yuko ibintu bitagenze neza. So ntabwo iyo ibintu bitagenze neza aba ari umwanya wo gucika intege cyangwa se ngo twumve ko tutari bukore, ahubwo ni umwanya wo kurushaho gukora cyane kugira ngo dukosore aho byaba bitagenze neza. Ikindi kandi mukajya mwibuka yuko urakora hanyuma Imana nayo igapanga ibyayo. So ikizima nuko tuba twakoreze uko dushoboka kose muri biriya byabaye, ntacyo kwicuza kiba gihari ngo ubwe ngo se kubera iki kipe nayishyizeho ku kipe nayihaye abantu. Oya, ntabwo wabyicuza kubera ko uvuga ati nyine ubu wasesenguye ugakoresha ama statistics ugakoresha ibintu byose ugasanga iyo kipe urayizeye. Bura nta kipe tujye dupfa guhereza abantu tutayifiteho amakuru menshi cyane ndetse narenze ayo waba wowe utekereza ko dushingiraho. So murabyihanganira rero abantu bafite odi 10 yo igomba kurangira uyu munsi. Ndumva hasigaye amakipe atari gukina uyu munsi kabisa kuri odi 10. Ndumva amakipe hafi atanu yaraye abikoze neza cyane kabisa, ndumva mugimeze neza cyane mucelebra ibintu ni neza cyane. Hanyuma ngewe rero equipe ya Mamelodi yamaze kunkora biriya mpita nifatira kangaka nako ndagakora. Equipe ya Atalanta yarigeze kuri, ariko nkabana nifite akandi kawodi ka 19 ndumva kagombaga kurya 900 ingahe, nashyizeho yes nashyizeho 28. yes. So ako kawodi rero kariho equipe ya Atalanta gutsinda, kariho Tottenham gutsinda, ngira ngo ukabona neza cyane ngaha impamvu ubona ndi kubetingira kuri konti y'Abagande cyane kubera ko nje ndi kwicika ibintu by'imisoro byabaye imisoro. So naranyaruse rero hari gufata ga passport ugeze ku mupaka ugatuga ati mu mpagasimo kadi umuntu ukagaruka ukajya wikorera neza cyane kabisa ibyo by'imisoro ukazasoro ugeze mu hejuru. Urabona rero agapari nari ifite karikeza mu by'ukuri kariho Tottenham imeze neza cyane kubitara irasa cyane, kari ikipe nka za Arsenal mu by'ukuri kari ikipe nka za Marseille, kariho Real Madrid na Atalanta. Rero iya Atalanta yagiye irabyica mbona iri gukina nabi, bigeze ku minota 60 mpita mvuga nireka nyigure kunganya ngure na wini ya Real yamaze kubona igitego kimwe aho ngaho kabisa, ndavuga nirekeho basi ngutwo nanjye bashinze kugera icyo ndamura, kuko Mamelodi yarikoze ibintu by'ibaya sana, ariko n'ikipe ya Atalanta nayo yari inkoze ibintu bidasanzwe kabisa, nyiciye akawodi kanjye kari keza cyane kabisa. So urumva yuko ntabwo ibintu biba byoroshye. So aba VIP rero mu joining group yacu ni 0794466332 niyo nimero twandikiraho kugira ngo tubaze tese kujya muri group ya VIP bisaba iki kugira ngo nanjye njye mbona ipari ziba zizewe. Kabone nubwo twebwe hano kuri YouTube twaba tutakoze, ariko muri group ya VIP baba bagomba gukora. Ubu ngubu biragoye ko nagusezeranya ko ejo ku munsi w'ejo uzabona video, kwa kabiri biragoye ko uzabona video, ndetse no kwa gatatu biragoye ko uzabona video, ariko ku munsi wo kwa kane bwo tuzagaruka, kuko abakinnyi b'ama equipe y'ibihugu bazaba bamaze kujya mu equipe yabo y'ibihugu, imikino izaba yamaze gutangira, ariko ku wa mbere no kwa kabiri bwo biragoye pe, ariko VIP bo bagomba gukora byanga byakunda. So nawe rero ushaka gukorana n'abandi twandikira kuri nimero yacu 0794 n'ubundi 4448 maze ubundi ibintu twashe kuba tubigendanamo neza 5 kuri 5 kutumashe tw'imunsi. Rero nuko nguko bimeze. By the way ndanihanganisha abantu ba Correct Score, narababwiye ngo ngiye ntago nzababeshya ku munsi w'ejo twarase Correct Score kugira ngo ipfe haba hari facts zibitera zitandukanye, no kuvuga ngo ntago ari analize hariya dukora, hariya harimo amabanga menshi muzaze nyabasobanura kugira ngo ipfe biba byagenze gute. So abantu ba Correct Score namwe mwihangane, taza gukurikiza amategeko n'amabwiriza tugenderaho mu gihe yabitariye. So byose rero muri ibintu byose biragenda neza cyane, ndabizi ko tugomba gukora backup planning zimeze neza cyane ku buryo tugomba gukora icyo bita bounce back. So abantu bose bakoze Correct Score rero iyi message ni yanyu ibagereho.
hanyuma rero muri uyu munsi turaganira kuri match zo mu gihugu cy'Ubudage, niho tugiye guhera. Ekipe ya DFB Stuttgart igomba kubikina n'ikipe ya Heidenheim. Ekipe ya Stuttgart rwose yakagombye gutsinda kano ka match, iri ku mwanya wa 7 n'amanota 9 mu mikino 5. Hanyuma ekipe ya Heidenheim yo ifite amanota 3 mu mikino 5. Urumva ko nta ekipe ya Stuttgart turaza kuyigura gutsinda umukino. Hanyuma Esperance iraza kubikina n'ikipe yitwa Etoile du Sahel, ni mu gihugu cya Tunisia muri championnat yaho bayita Tunisia Ligue 1, Tunisia Ligue 1 kabisa. Ekipe ya Esperance n'ubundi urumvikana bigomba kuva igwanira igikombe, birumvikana imaze gukina imikino 8 mu gihe andi ma ekipe amaze gukina imikino 9. So ekipe ya mbere ya Sportif Tunisia irayirusha amanota 4. So ni umwanya mwiza wo kugira ngo irebe ko yatsinda kano gatipe ka Etoile, maze ubundi ibashe kubona itsatira byibuze igere 20 mu gihe abambere bafite amanota 21, kuko ewana ni bisazi kabisa. So ndaza kugusaba Esperance kuza kuba ibona igitego kabisa cyangwa se itsinda umukino. Hanyuma Bordeaux Glimmt iraza kubikina n'agakipe kitwa Haugesund kabisa mu gihugu cya Norway muri championnat w'icyiciro cya mbere. Bordeaux Glimmt rwose nayo akaba itsinda umukino wayo kabisa, ko nubwo muri no mwaka muri championnat kubera aya marushanwa menshi irimo ikina umwanya wa mbere birasa naho yawurangayeho, ntago kano kanya ari ufite, ariko nubundi no gutsinda no match gusika wisubiza kuko ari ufitwe na Viking ifite amanota 50. Hanyuma ikipe ya Bordeaux ifite amanota 49 no gutsinda kano ka match gusa, ubundi kitayisubiza umwanya wayo w'icyubahiro. So ndaza kugusaba Bordeaux Glimmt kuza kuba itsinda uyu mukino. Aba VIP reka dukomeze kuri match ya Copenhagen n'ikipe ya Midtjylland. Ni match bikomeye cyane muri Denmark, ni derby mu gihugu, ni match bavuga ngo ikomeye cyane. N'ubu ngubu bagiye guhura, Midtjylland iri ku mwanya wa 2 n'amanota 21 mu mikino 10, ariko aya makipe yararaburije. Hanyuma ekipe ya Copenhagen nayo ifite amanota 20 mu mikino 10, urumva ni nota rimwe ribura. Ariko noneho nko ku mikino iheruka guhuza no ma ekipe niho haba hari inuza haba rakaga ewan, kimwe 4-2 bya Midtjylland, kimwe kubusa. Aya ma ekipe bagomba guscoringa byanga byakunda, ndaza kugusaba over ya 1.5 mu mukino. Hanyuma ekipe ya Napoli na Genoa ni muri match yo mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubutaliyani Serie A kabisa. Napoli yatsinzwe umukino uheruka na ekipe ya AC Milan, mu byukuri bituma iba igabanyije umuvuduko kuko ifite amanota 12 mu manota 15 yashobokaga. Urumva ko Genoa yo yifite amanota 2 ni iri ku mwanya wa nyuma. Uyu munsi ndumva nta kintu Napoli igomba kwireguza, ndaza kugusaba ekipe ya Napoli kuza kuba itsinda umukino Monami. Hanyuma rero reka tuzamuke cyane twihute ku indi match, ni match yo mu gihugu cya Turkiya igomba guhuza Samsunspor kabisa. Samsunspor igomba kubikina n'ikipe ya Fenerbahce, ndaza kugusaba Fenerbahce n'ubundi nayo kuza kuba itsinda uyu mukino. AP Pyramide ni umukino urabira muri Egypt, ni umukino kwishoka of Champions League. Ndaza kugusaba Pyramide kusa kubibona ibitego byibuze 2. Hanyuma ekipe ya FC Fredericia kabisa na Brøndby nayo ni match komeye cyane mu gihugu cya Denmark nayo. So ndaza kugusaba Brøndby gutsinda umukino cyangwa se kuba ibunganya. Juventus na AC Milan ndagusaba over ya 1.5. Hanyuma ekipe ya FC Porto na Benfica ndaza kugusaba Porto kuza gutsinda umukino cyangwa se kuza kuba ibunganya. Monami ndagukunda cyane kuko nawe wahisemo kudukunda, kanda subscribe mu gihe sharingira video zacu. Ndakubwiye ngo nakomeje kubabwira ni dufite odi y'icumi yacu turacyari kuyipeza. Uyu munsi dufite bariza VIP, ndimo ndareba ko nabategura kandi kawodi ka 5. Nawe utari muri group ukakeneye waza kumbwira uko bimeze. Abantu bakoze correct score ku munsi w'ejo, ndabizi rwose ndabizikana ntabwo byagenze neza. Narababwiye ngo ngiye sinzaza ngo mbabeshye ngo abantu bariye batariye kubera iki ndabigiramo inyungu ki. Ndakubwiza ukuri byenga imbere cyangwa ubyange, kuko twe via group yacu ni product umunsi twarya tukarya icyumweru iminsi 3 yikurikiranye, ariko natwe hari igihe dushobora gukubitwa n'inkobe mvuye ya ruguru tukaribwa rimwe ewana cyangwa se 2 mu cyumweru. So ibyo ngibyo ntabwo bigomba kudukanga. So niyo mpamvu mubwira ngo ngwino, utavuga ngo nanone. Kandi ndashaka kuzakora ka video kabigisha kubetinga neza, uburyo mushobora kuzajya mukora ibintu muvuga ngo murabonamo amafaranga. Nk'ubu ahangaha nari mvuze ngo nkariya mubona nafashe ipari nkavuga ngo nyishyiza ko wenda amashiringi 100 kwari ukuvuga ngo igihe Atalanta yaba itsinze ndasigara ya pari yanjye yindi yariyo Atalanta gutsinda imwe ya 19 nakweretse Atalanta yitsinda bivuga ngo nari mfite aya mafaranga yandi nagombaga kurekipera. Hanyuma Atalanta gutsindwa kunganya nyine, kuko kutsindwa urebye ko match yagendaga kubona kometsinda ntabwo yageraga imbere y'izamukije cyaka be nta shot na target nimwe yabonye, ntabwo yageraga ku mu gutsinda byari gitangaza. Nkavuga noke komo nizinganya n'ubundi nta kibazo, nanjye ndaba nkora igitundi 100 tw'inyungu byibuze nta kibazo bitwaye. So ndashaka kuzajya mbigisha kubetinga pana kurya rimwe ugasanga wikoreye amaboko. So twandikire rero 094448 632 maze ubundi
tujye tubana 5 kuri 5. Imana ibarinde rero, ciao ciao mes amis.